Tapi aku tu makutana pa itanai ale magi rode iku pong Allah Ta'ala muliki liwa kutue. Tapi ko taulino muliki matana ko de tulau. De? Ya ko taulino na reki aga-aga cek de liwa tanak tak. Ta? Pong Allah Ta'ala de gaga rekingan na pabirina realita de na rule reking tapi de tu matana. Cuma ka jero? Ya. Tanna podo ang kaki si rendre-rendre tamari decengi. Pigau dece na tu pada salamat tama serugaannya menyemangan na pong Allah Ta'ala. Insya Allah. Tama-tama lebih keng kadir jamaah safari insya Allah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi aku tu makutana pa itanai ale magi rode iku pong Allah Ta'ala muliki liwa kutue. Tapi ko taulino muliki matana ko de tulau. De? Ya ko taulino na reki aga-aga cek de liwa tanak tak. Ta? Pong Allah Ta'ala de gaga rekingan na pabirina realita de na rule reking tapi de tu matana. Cuma ka jero? Ya. Kamakor Pak. Ya ko pura kina pampeta we aga-aga cek de we letiman lepa-lepa na palesan juti apa aja. Pong Allah Ta'ala na reki papenya mataleb begana. Dia sekadar kegawat tunisan jupungi. Madari lalu tanya puang ina tapu madeceng. Agi pale. Ali nama to nasa madeceng. Ampe madeceng nasa ba ali nama to makaresoy. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, nalupai makadai. Atutunganna sininna sewa-sewai na punanya. Sininna sewa-sewai na rasakannya. Sininna kejadian realina anu polemana ribuangi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi aku tu macar mamaku biasa tu maka dia ada bisa mu itu. Ya, bisa menemu gere maka dia maku memero. Cuma yang jadi masalah dalam hidup ini ya. Kira-kira angkaro tahu melei kalah? Ha? Angka tahu madalo melo ikala? Tapi tisar rana tahu ikalai? Ha? Tisar rana tahu ikalai? Rigo makadai ni Pak Bangi. Hayya 'alal falah. Lo mana kimena tu pakalah? Ya ko dia talau pakala ki atau ikala ki? Agak kala ki? Ah? Setan? Urasa tanya setan apa? Agak pale kutuh. Kotanya kutuh baki tanga atau kurasara. Padahal melo pakalah. Kira-kira ya kutumatan dilari na tumakut tu pakeloi aje tulero pakalai. Ya. Lari si hidana tapi deni ala sara kala itangwe pakalamo kiro. Bapak Ibu sekalian. Toma-toma lebih ke kadir. Makukoy ipau kalima na napau marepe na trapau tau ya Pak maka daya makukoy tuobasi masigi de tuobasi masigi tapi maka kurangan ngisa na angka biasa balik na kadetek ko tan na kurang usas tak bagi jamaah ya. Padahal ia mero ampai mak bangun masigi tahu na sabab pura na rekeng isa na kampungnya makadai ia ko masigi siagalon ni masigi
Ya, anggaplah 15 kali 15. Iya. Berarti berhitunglah 31 sab. Iya. 31 sab kali 15 lomunri. Demeto na ala ni Pak kampung isa kampung iko makumitum nilon na masigi. Akhirnya itambay menre. Tapi kaya waktu na analisa iya ya sewe. Oh malah po apitaw. Iya. Kumamaw lu tahu non riga. Ya wami. Diga ya se. Hah? Oh, kuyase kidigay lolongan. Ya. Tawa-tawa lebih keng kadir. Yun na rin na madari, mumpuni pikiran na panitiay. Mumpuni pikiran na panitiay. Aliyang itana sampina. Walongi pakarangan na. Lagi romba basigi na cantik. Niga dia pake dina pakampung. Dina pakampungnya. Alhamdulillah luar biasa tapana saji salata magi pak rigo makadai ne Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membana masjidan banallahu baitan fil jannah nigi tau bangun masjid ibu ngeti matu bola ulawar di surga. Alhamdulillah iya naro napau pacaramai sehingga seji salat tamanang masih di koti kantona koti dompena paresai di makili cubue magai melo ipatama masih gie supaya angka bola ulawa matu oko surga. Amin ya robbal alamin. Yang jadi masalah matu oko seremoni na po ng Allah Ta'ala ega pa bola ulawan na bangu puangi ega pa bola ulawan na bangu puangi oko suruga pa. Tapi ternyata ang kamanang asan na okoro anunna B anunna C. Yang jadi masalah degagon Cina. Ya, angka asata bola ulawan lengkap perabot. Naya apa pak bukana goncingnya pak? Tanya goncing ya kibu-kibua. Dena kada melo pipaki napa isapa kada niga makatani goncina. Beda ko bola taulino pak. Bola taulino ko tu masurab bola terima jadi pimatu na pelola isapa maka dekega ni to makatani goncina minimal punggawa tukangi atau pemborong na pongalla taala pakatani goncina bola na suruga iya minaware to makatan iya purai makibua goncimena linino iya minapunai goncinge matut nai paterimai goncing kumagai nareko purai nakuragai rilebo na tanai. Ya nero matu mega tau na balasan rekeng puang nangka dia sumbang aku ko masigi. Ya. Nah kadang puangnya angka memang angka roe. Asamu je roe ni alo puasamu. Si anu binti si anu, dianu bin si anu. Asamu iro. O kumadalo monro seko umuruk mate he seko sumbangan utama masigi he cuma yang jadi masalah si pona tama sumbangan mulai kamu celengi mi denang kamanya-manyamongnya kolino apa ya komakoni masigi pak si tengah suruga ni sebenarnya tanai mana kigari itu madaloy makumo cantik na bolata makumo pacin makumo cakek
clear. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Artinya kan, dek kusinggu itu padahal dek. Artinya melo ka kasih tanda podo. Berek kada silapakwe nasabari na tutama mana suruga sinin atau madaloe. Amin. Tapi namo tu pe kono batewe pengajari mulli tay kualena hatia. Ya. Madari lalu na bacci mi paccaramai. Ya. Ya, na bacci mi paccaramai caccala ada paccaramai ro. Tari di mana na singgung. Deje na tu masinggu pa ipaumi agamai supaya makanja itepet na makanja pahata na makanja pangkau ketak nasabari idik matotu matu dupai wasile na akaresota bapak ibu sekalian. Nah puangnya dia makada in ahsantum li ampusikum wa in asatum falaha. Decengnya mu pigau iko mato dupai jae mu pigau li sumaturi alemu. Itu bapak ibu sekalian. Intinya apa? Iro iditore lebo na atanai agami pale ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sipati ruwal lalam madeceng si pisang karimajae. Itu tama-tama lebih keng kadir. Iya naro sebuah upaya segi salat taman ngi boleh tiruang boleh alat calimpo, pole benteng, tepo, talabangi, urung, tapi lepangang, cempa, tapi sempang, ya, kota, bulu, karangang, karyango, dolangang, lerang-lerang, iya, mabela memang di lautan ada peneta lerang-lerang, iya, amat sangat, ya lawat tasi, salo, buah-buah, kara, sana, sarempo. Termasuk madalo. Ini bapak ibu sekalian, boleh lengah. Coba pak, agak kira-kira ya katai. Saliwan na melomi siuraga-raga dari decengi. Akatana aga meki lolonga apalang amal jariah namanya. Tanna podo pakuragatana angka kipada sesuai lima tepi teiwi kedo madece seji salata nama cinna to kode pale nulle macin rolai saparie minimal masigi na napakaroaki magi pak mohon maaf ku pawiye wenyewe magi pak nasaba macawe ni ramalang magi ramalangi pak mi tau ka seding kong kaseji salaku puru tengalalang nalipat tengalalang magi pak nasaba dek nang kana pemanasan natapal lari tiap aja kamakur pak apa itu kormalangi dek nagaga istilah wakada sebenarnya minggu pole pusikulau magi pak nasaba angka ilalung ulan ramalang agam ilalung ulan ramalang inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr iro pak melo ilalung na iro lailatul qadar kapan turun malam Ramadan yang umumnya digambarkan paling banyak disepakati akhir-akhir Ramadan. Tetapi
Itu kan kaidah pendapat, Pak. Kajian-kajian umumnya. Tapi yang paling intinya adalah malam Ramadan. Jadi makanya supaya aja ki gaga masa sekali, sidup pasi salah amaki. Laba ki nak naba inapa ki lau. Termasuk angka tahu apa irma sahur ini sama kada Lailatul Qadar turun malang ganjil. Akhirnya malang genap dia nalau. Ya. Malang genap dia nalau. Malang genap tu pinas sumbang. Dia nak sumbang kalau asana malang ganjil pinas sumbang, malang ganjil pinalau. Dia nalau ke malang genapi. Apa dia pagar nak turun Lailatul Qadar? Tidak ada penjaminan, Pak. Yang jelas malam Ramadan. Tahu melebihkan kehadir. Kalau memang ada kaidah itu artinya kembalikan kepada Allah. Tapi ya komelo ki lulu ngetonga ngiroai aja di tatunga si pulo-pulo. Apa Ramadan 1 sampai 29 atau 1 sampai 30 Ramadan. Aku lekule ni je. Ya, aku lekule ni. Magai nasabah. Ia ko ilolongamu ia rosiwan niro. Masalah nak dia ni patan tu maka ada wani siaga dan no. Yang jelas wani Ramadan. Umumnya disepakati gambarannya adalah malam ganjil. Kemudian malam-malam terakhir. Ya na Ramadan itu nak ada ya malam-malam terakhir piwatung-tungang. Walaupun memang banyak kaidah dikuatkan dari kaidah itu, maka dai Nabi Muhammad di 10 terakhir agak nabi gau. Napa mereka ni pak beken nah. Na kurangi tindrona. Ya. Nagarusu masam pajang. Ya to sidi agi pempeki. Ya. Ya po saya jisalat saya poko urani nama toa. Ya harapamua. Nasanya tahu tiama to bakeh. Kecuali masa mengi malase na soro. Tapi ya kunulemo pi lolo melo je si pacapu. Itu matoy. Ya po anak muda ya artinya cara namelo pada semangat anak muda kong ke artis si bawa angka ustas sehingga rapor masigi ide ikutan mana gare tau madaloy ke gawat tu nasi pulung anak muda ku masigi biasa ni runtuh si anak muda si pulung aku masigi ero. Iro ajuma anak kalolo. Tapi anak darai iya. Wa tarawi pi. Magi pale ko artis nasi pulung. Ya. Ia to si makun raye. Macoa-coawe. Ia patumatu nama mula mengelak-ngelak magapi. Nareko mamula ni mapesipulu modala. Mini meli baju baru. Anak pas suku-suku. Sidi melo ni meli parewa bepa. Daniel li bawang melo siaki buah. Yang mbak tangaso, yang mbak weni. Itu Bapak Ibu sekalian. Tapi angka unik Pak. Natunga-tungangi mak big peliwa egana. Maromok de na pandri be pakanjak lakain na.
Bepaga pale maromo na sorongan ilakay na. Duan rupa ko din na makubonya eh. To nga gayero ibu. Ini deh tangakui tapi makadaman ng ilakay tatongan. Anak-anak lepak ka Cina. Napura ni aleta dua tatalu kok ni. Isubuan ni ipatama nila Marie. Ta ipakanjaki gon Cina. To nga gayero? Ibu, ni kami majeto tak depang. Oh, tamu Oh. Maga ni ko digata mutta. Monroy Bepai. Bepakanja anak-anak pura mi iparasai. Iya panapa na tak buka kong katamu. Akhirnya aga nasabak bepakanja nan pura na cami napita season sipak kedona anak-anak agaro dek na sampoki sirita. Dek na sampoki sirita. Magai tak buli tak buka angka tamu terpas melalui setiap aja makoti. Betul tidak? Sila dak pasulakan mata anak-anak. Magi roaseng supaya ajak na pagasiri kong katamu. Iya ko makbe paki palen na kameman 5 talan. Iya palen na kameman 5 talan. Ada gunana supaya de na lulu itamue. Kuya lagi caci di tak dua. Lamari cami pasinapitangi. De gaga. Teman-teman lebihkan kadar tabe. Inilah kaidah yang kita ingin capai, Pak. Kesempatan-kesempatan yang diberikan Allah, terutama mendapatkan bulan suci Ramadan, belum tentu kita dapat tahun depan. Betul kira-kira? Belum tentu kita dapatkan bulan Ramadan yang akan datang. Yang Ramadan ini saja masih 10 hari, belum tentu dapat. Makanya tampakan jaki memang ni pilodo ngeta. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan. Opo pada piri lalu kakasi ulan ramalan. Ya, pada piri lalu kakasi. Tapi ko ya tambah cede. Opo ngale kakasi di singa watang pasuku ibadahku bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ajak kamana tarima tonga pa dongat tapuangi Allah purata moman resubu na tumate apa pa dongat makada pada piri ka cece oro deh ilau kasi makada opuang pada piri ka na ule pas suku-suku ibadahku selama bulan suci Ramadan. Oko pasi ramalama tu miloda opa pada piri ka kasi ramalama le mundrie. Makoropa makoko pakuragata tumilo 2 mi ripongan Allah Ta'ala na pada piriki ulang ramalan. Karena salah satu yang bisa merubah takdir manusia itu adalah doa ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, toma-toma lebih kengkadir karena meloki pakalah maka ya kuragai mewai rumah sabarye naturikalah. Ya, kega carana natupakala nomor sidi pakaraji puange nomor 2 digaga puasa liwana pong Allah Ta'ala. Yang ketiga Nabi Muhammad suruh matapat na puange akacara sukuna atau matapat kemudian yang ketiga
loki patato sempajang. Ya, loki patato sempajang. Kode pa palet tulay oko masigi oko to na bolata. Di apo to ko bolata oko ki galungi oko to ni galungi. Kode pa palet tulay salaiwi anrota dapi masigi. Tapi mohon maaf ini juga berat pak. Dek na pada riolo pitawe makokoy. Toh? Iya riolo pitawe pak. Wat dion rima berjama on rolon na pak pitawi riolo to nga makumato biasa kumaya iya riolo pak pitawi wat dion rima berjama iya makoke kotu sidupan ada tu majama ang kesempung betul tidak ada pakiro ke nalino kenalino yang lebih parah kotannya alena pun nagalung marumatomi marumami makan ang kamana mako mukela kele polong itu galungnya natanya to galungmu siaga to waselena maga poro ko makade tu bali galungnya nade maka galaka ki kende kisiruntu Oko tangana, lo kege pitawu, lanyai. Jadi apa sih boleh pigau? Nah kada tu maki gua si pitawu, Hah? Iya, ya ki gua si rekeng, ya lainnya. Jadi niga terai niga campuk ini gau to matu maki gua memang. Ini Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal iro ini melo turi lebo natane aga pak melo mi tuo manyamang kamak kadami tawe bajai serina pitawumu dena kada tarai pitawe kamu kabar deh tapi ya mohon maaf inilah kadang kelemahan kita berpikir kadang mencari keuntungan sesaat tapi merusak segalanya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama lebih keng kadir. Okkoton itu irita magi na tak bollo-bollo barakae. Ya. Salah sidina maka dai puan la pong Allah taala walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Nareko ang kamana ni pakampungi makanja tepe na napa tak bukai barakai pong Allah taala pole langi nani pole tanai. Ini Bapak Ibu sekalian iya ko barakak na nalangi pole pak no ibo si barakak tika baraka magi pak pastika bersemangat mana tahu lo sampai jama-jama linona ya boleh bosi baraka magi iya pina bosi nare kona perluangi ya bosi sidana dene ya makasulangi tetapi ia mapa di tanah-tanangi. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh anginnya angin sepoi-sepoi. Angin mapacakar du eri tengah soe. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Narek tak bukai barakai pole ripuangi pole rilangi dan nia putanangi. Insya Allah Pak. Kita akan rasakan mungkin cek dek mi ilawi, cek dek mi yuma. Tetapi masa gena ipake tuo sekeluarga Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang jadi masalah make gatau dena tapeki puangi. Kigame pele na tapeki. Tau acai mi. Ye, kigame na tapeki racunge. Kigame na tapeki BBA. Maka ada bibi unggul racun super. Kama korpa
tapi nalupai maka dah namo ada mu pake koton na puelo ipuangi mustahil terjadi. Betul tidak? Supaya yang mustahil bisa tercapai, apa caranya? Dekati yang memiliki segalanya. Dekati yang memiliki segalanya. Bagaimana caranya? Satu, asam pajaki. Yang kedua, kuramalangi apuasaki. Yang ketiga, narik kota dapi ramalang akamajasak kaki. Ya. Seketa, sekepitara. Ya ko daleta waramparata nadapil ramalas si pas sekarang pasusak kaki waramparan. Bapak Ibu sekalian. Dia pala nasida pirang. Asida kaki. Macipi mopi. Minimal. Asal ngaja na langing-anging. Kegiasa na langing-anging. Waktu na kubulana 100 bumi na sumbangan. Makumolo kedo-kedo na kada megala day kapang. 50 na. Makumo na angin balito ni utana na kada mer megato 20 na. Ya. Yeah. Tapi irodi na bawa angka di 2 sebu, angka di 5 sebu, angka di 10 sebu. Nah sabak nania kangi 20 sebu oku palawangan akhirna latu masigi nakan kipas angin. Siaga menimatu tama celengan? Hah? Iya kau makan jai tepat na tatai 20. Tapi kau nak kena angin-angin. Ya. Tapi titik gerik besata. Titik gerik besata. Kira-kira ya kong kadita. Kong kadita. Si di juta si ratu. Siageta sumbangan. Si di juta atau si ratu Oh si ratu Ya. Ya kong kadita si di juta si ratu 50 tapi masuk bamantu ko masigi siagem masuk 50. Iya, 50 ya mani. Nah kan ni angin-angin. Kan ni angin-angin. Mestina pede mega dalena pede mega na sumbangan. Maginang ka pede mega dalena pede. Tapi iya si rubaya upo pa makade angkaro kongka. Ya. Daripada desisa ga. Ipasandreban ni ripo yang kada tanapodo ya rocede ikhlas. Amin. Nak baraka dalena insyaallah. Tapi yakin 1000 yakin Pak Ibu Ya komelo kilolonga mega. Ya. Na cek de mi impigau harapa romege lolonga ga? Meki mega talolongan. Na cek de mi tapigau. Tulemoro mega kira-kira talolongan. Melo ki na turungi pa kampung na makutu ki turung. Naturungi mo kira tahu ko masaraki. Oh. Iya. Ini tama-tama lebih kengkadir. Makanya dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, inilah yang sering terjadi. Nah maka dia puangi, wa may ya'mal mithqala zarratin khairan yara. Kia ko pigau ko de cece de wala maga cede na. Tapi persoalannya maje nang kacede emelo yola na tumelo mega kamakaro de na itu mitine suruh ki bere mega na sebab mega memato dalle talolongan tak ko cede kai detene suruh ki mega iya mine suruh ki mega ko mega tu talolongan itu Bapak Ibu sekalian coba negara seka ya seka waramparang ya siaga pasti ko gabos tas
20 karung masuk sidi, berarti ku 10 karung si tengah karung. Kamu karung? Iya komelo ki mega tapasu saka. Napa mega ita dupa? Kamu karung toh? Berarti yang ko si ratu karung berarti 5 karung. Tapi mereka makutana o koto madaloi angka na rotau madalo pura mapasu saka si ratu karena dupa pak nak beregi 5 karung. O pala dukarimu. Masalahnya makoi pae. Iya roko saka, iya mituna saka ko gennai. Ustaz deh? Iya mina saka ko gennai. Nasaba iya mina suku ko gennai agagai. Ya kode na ganna saka ga. Hah? Ya, inarana sa ustaz akada. Kotannya saka seke. Kotannya seke raka. Kotannya raka waka. Kotannya waka keke. Ke Eropa. Padahal pura ipaha pa makada iya ko pura ipasuna porio ipuangi ina tu nesele ipuangi ya. Tapi magampala ada miji pa ko tiaki dupa wasele mega ilodo kiripuang tiaki mapasu saka mega magampala ada mi ilo kiripuang ngala talo opuang aja na mega dupa diga makara Ini Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Taman di waktu. Ya mudah-mudahan tidak dengar tercinam pariwatu. Mohon maaf dengan kataku pamelo solangi atita pikirata de melo mak si raga-raga ri decengin ne pigau na purio puangi na purio ti puangi sini na yakuraga ye. Na sabari na bukara ki lalam madece na tu salam tu pada salama na tu mopa. Na tu pakala rilal na tu tunga talabila bereseremoni na pong Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian, semoga Allah meridai lebih dan Quran junjungan Nurul Kalam. Allah marhamna bil Quran, Allah madahil jannah bi syafatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.